Ngibingelele bazalwane umphathi wethu egameni kaJesu Apostle nomama uShonga egameni kaJesu ngicela sibashayeleni izandla. Hallelujah. Ngibingelele iCommittee lonke lalenkonzo egameni kaJesu ngicela sibashayeleni izandla nabo. Ngibingelele mfundisi Kubheka nomama ngicela sibashayeleni izandla egameni kaJesu. Ngicela ukubingelela abafundisi bonke abakhona phakathi kwethu, omama bonke, obaba, intombi insizwa, ama-teenagers, Sunday school mokhona, worship team, media team, music team. Ngicela sibashayeleni izandla bonke ngegama likaJesu. Hallelujah. Amen. Umasokhela lo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. uNkulunkulu wethu bazalwane muhle uyaphila. Hallelujah. uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ophilayo. Amen. Kunamavesi engeke ngisawafunde engizokhuluma kuwo ngenxa ukuthi ubhuti usewafundile egameni kaJesu. Amen. Acts 1, Acts 2 verse 1 to 4. Amen. Hallelujah. Mese siphinde ngicela sifunde Acts 16 verse 25. Izenzo 16 verse 25. Omunye angivulela John 4 verse 23. Ogcina ngivulele second iChronicles zesibili chapter 20 verse 21. Ngicela ngifundele usitholile. Izenzo 16 verse 25. Noma ingaluphi ulimi. Lapha phakathi nobusuku oPawula noSila bakhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamahubo, iziboshwa zabezwa. Ngiyacela omunye afunde ngelinye likhona translation ekhona. Ngicela sifunde John 4 verse 23. John 4 verse 23. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Ngicela ngifundele second iChronicles zesibili chapter 20 verse 21. Eselulekene nabantu wamisa abayakuhlabelela kuJehova ukuba bamdumise behlotshisiwe ngobungcwele. Besaphuma ngaphambi kwempi bathi, bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umi phakade. Verse 21. Praise the beauty of holiness. As they went out
Sivale namehlo. Baba ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, izwi lakho uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu namandla wonke. Khuluma ngalo uNkulunkulu ongcwele, fundisa inhliziyo zethu, align our spirit in the mighty name of Jesus Christ. Amen. As abantwana bakaNkulunkulu, ngesikhathi samukela uJesu, umoya ingcwele uma ngakithi. Amen. Hallelujah. Amen. Tungicheck isikhathi. Okay, ngicela ungiindicate. Amen. Uma ngabe ngesikhathi nje wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, uyaqala umoya ingcwele umuzwe ngakuwe. Uma ngabe ubumuntu ongakujwayela uthandaza, umuzwe ethi thandaza, uza ukuthi sekunento eyenzekile. Amen. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi ngesikhathi abafundi behleze ekameleni eliphezulu belinde isethembiso, lithi izwi lenkosi kwezwakala umdumo wehla like a fire, wehlela phezu kwabo umoya kaNkulunkulu. Kunento engiyithandile la ukuthi uPetru engakagcwaliswa ngamandla wayemphika uJesu, but esegcwalisiwe ngamandla simbona phakama. Ngizalala ngizakhona. Uma ngabe umntwana kaNkulunkulu ugcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele, noma ngabe ubusaba kangakanani ukuma phambi kwabantu noma ukhuluma nabantu, but umoya kaNkulunkulu ongakuwe uwona oqeda amahloni. Uma ufakaza ngoJesu uhlabelele ngaye, umoya kaNkulunkulu amamukele iwona awenza abantu behlezi phansi, kuthi makudunyiswa uyibona usuphakamisa izandla, uyibona usumi ngenyawo. Akuwena kodwa umoya kaNkulunkulu akuwe. Ingakho kade khuluma la ubamfundisa uKubheka ukuthi umoya ngcwele uyamukelwa, and mawusumamukele uyena okusiza ngokuthi ukwazi ukwenza izinto obungeke ukwazi ukuzenza. Amen. Lithi izwi lenkosi aPaul benosila babeshayiwe besenhlungwini bamdumisa uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane asimdumisi ngoba izinto ihamba kahle, simdumisa ngoba uNkulunkulu, simdumisa ngoba lumfanele udumo. Kunento bazalwane, uma ngabe umuntu lento isivalele kahle emathanjeni akhe, uma ngabe uhlabelele noma ichorus, ngiyabona amasasiza abafika enkosini sithi njengamanje siyama siphakamisa izandla, sisuka sisiza abantu abasafika. Kodwa wena njengomntwana kaNkulunkulu uma esehlabelela, uhlabelela ungabanaki, udumisa omdala weinsuku. The time umdumisa lo oseceleni uyanyakaza umntwana kuye, asibone naye sedumisa uNkulunkulu. Bazalwane, ake sibe yibandla elimdumisayo uNkulunkulu. Kunento yakenzeka ngelinye ilanga, baba uKubheka
ngikwenye indawo emzimkhulu. Amen. Ngikhuluma ngokuthi uma singeke simdumise ngalendlela afuna ukudunyiswa ngayo. Hallelujah. Hallelujah. Umdumise ngalendlela afuna ngayo. Hayi le efunwa uwe. Kunendlela yami. Uyabona siyolanda abantu etendeni. Sometimes kunamaculo noma ngithanda ukucula but ekufanele accommodate labantu. Kodwa uma sengidumisa yena sengenza intando yakhe angiculi iculo lithandwa yimi ngicula iculo alivela ezulwini. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sikula siklina sabona abantu bengena bathi inkonzo isiqalile. Sasifuna ukubaxosha mfundisi ukuthi inkonzo ayikho. Wathi uma ingcwele no ningabaxoshi bazalwane lento esiyenzayo yokudumisa uNkulunkulu asi-entertain abantu kodwa sidumisa yena. Ramoshi hasiyanda ikamosha ndalababosana ilamasiya hasiya. Umdumisa uJehova ubuye neculo elisha, iculo elingaziwa abanye abantu, iculo lithatha ezulwini. Hallelujah. 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 Uma singadumisa lendlini ilona loyo angahlabelela elinye iculo angakaze acule. Ramahasi ithalamoshias ithamanda lababosai ithelebeshiyanda elamosanda lababoshi ithelebesanda. Into yenza bafundisi uJehova athi uma uJehova athi beke bahlabelele ngaphambili ukuthi labahlabeleli babengeke bahlabelele into ethandwa yibo kodwa babezohlabelela into ethinta uNkulunkulu iyenze ivale kube nama-boundaries ukuthi impi ingabusasondela 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 Nkosi esabekile abahlabeleli ngaphambili. Impi yanqoba impi kaJehova. Bazalwane ukuhlabelela kuyona nje into nje kodwa kuyinkonzo ephelele. Abantu mabemdumisa uNkulunkulu atholele kula umuzi wenyakaza enyakaziswa idumiso. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kunento engisayifisa empilweni yami engiyithandazelayo ukuthi weNkulunkulu awukusenzela umangaliso. Uma ngabe amabandla la emhlabeni abengena u10 amanye ngena u9 kuyadunyiswa ngapha, kuyadunyiswa laphaya, kuyadunyiswa laphaya. Singabona abantu bedlula abake bangena abantu bebanjwa indumiso la singasadumisi ngalolimi lwethu
kodwa sasitho raboshiyatha la baba ela bebe endela ela la 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 ela masia mandala la 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 Simona kade gula ephakama simona kade ngenyonyoba eguma ngenxa kamandla kaSomandla. Hallelujah, hallelujah. Amandla kaMoya Ngcwele ehlabelela town, ehlabelela komakhelwane, engaphethe ngisho imegaphone ethi umukhulu simakade, umukhulu simakade, umukhulu simakade. Bazalwane, indaba yokudumisa uNkulunkulu inamandla, inamandla, inamandla. Hallelujah. Uthafika zofundiswi kube sekwenzeka umsebenzi omangalisayo. Hallelujah, hallelujah. Athi bonke abangikhonzayo bazongikhonza ngomoya nangeqiniso, bangidumise ngomoya, bangidumise ngomoya, bangidumise ngomoya, bangidumise ngomoya. Hallelujah. Sisiriyazile sisiphu, sesiriyazile masifika enkonzweni, sasifikile enkonzweni. Kubonakala ukuthi kunomuntu ongena ngephu kade engaqondanga ukungena. Ayishithi uMoya Ngcwele into besipracticile alethele iculo athi zethula imikhele zibeka phansi, zethula imikhele athi uyabheka akaboni lutho ngesikhathi wenza uzethula imikhele zibeka phansi. Umbone sondela e-altari ezoyinikela kuJesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kuneculo elisha esiqala manje ukulicula singakafiki ngale. Ulicula kade ucula iculo elijwayelekile, uthi usalihlabelela umuzi uMoya Ngcwele eshintsha indebe zakho. Into ebulalayo bazalwane ilento yokuthi uNkulunkulu uma esesebenza phezu kwempilo yomuntu, umuntu asabe kuba ngathi uyagula mase ezophimisela amanye amazwi angawazi. Ngeke ugule usenkonzweni, but uNkulunkulu onamandla usuku omdala weinsuku ezotshala okusha. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Endamoshanda lababosaya elaboshia hasien lebosi katala babasaya endele bebesi atala babosien. Lithi sinenkosi ilimbazalwane zidida ukuthi bangezwe abanye. uNkulunkulu mayesefuna ukubadida sihlabelela weMoya Ngcwele inamasaya.
uyasayenda ilena mosia uyasiyamanda lababosia uyesiyamandele besaya alimahasiya lamashiena liyamanda limasitha lamoshiena liyahasienda limanda lababosaya lilamasiya lamonda lasiena inkinga imandla bazalwane abantu uNkulunkulu abeke kubo lenkonzo bayesaba musukusaba nento uNkulunkulu ayibeke kuwe ungasabi nayo ungasabi sesothandaza ngihlale phansi haleluya haleluya ngangisemncane ngifike enkosini ngingane yesikole haleluya sisemthandazweni wa21 days haleluya praise the Lord ngabona omunye usisi ehlabelela kungathi siko omunye umuzi siyangena kunomuntu olele osocansini ongabonakali wadumisa lo sisi wadumisa lo sisi kunezilwane zaphuma kuye ngesikhathi edumisa into bazalwane uNkulunkulu ayibeke kini inkulu abanye balapha phansi inkulu into uNkulunkulu ayibeke kini sometimes abantu kuba bayagxekwa ngento abayenzayo hayi ukuthi yeke kodwa kusuke kutest ukuthi lento ekuwe uyayazi yini hallelujah 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 praise the Lord hallelujah hallelujah lithi izwi lenkosi kwabekwa abahlabeleli ngaphambili bamdumisa uNkulunkulu bamdumisa behlotshisiwe ngobungcwele enye into esizayo bazalwane umuntu odumisayo angazi ufana nomuntu opreachayo noma ufana nomprofeti noma ubani osevendlini kaNkulunkulu akakwazi ukuhlala nento engcolisa umoya wakhe akakwazi ukuzoma endaweni kaNkulunkulu impilo yakhe imanikiniki umona donto omunye uma kuvela inkonzo engalitholanga ithuba athi ngeke ngaphatheka kabi ulwa nokuthi sitsha sigezeke ngoba isitsha uma sike saklini alaboshita elamasanda lababosi elabosi endele bebesha alabosi endele bebeya oya masiya elelelele bashaya alaboshana cela sime ngenyawo haleluya haleluya sisezothandaza bazalwane praise the Lord haleluya kunento engangengicama ukuthi nabo sisibami bangongifakazela bonke abantu ama-ministry chayo bazongifakazela ukuthi mako wakholwa ukuthi uma ngiphumile ngamemezela ngoJesu uma ngeke ngama ngahlabelela uhlabelela ngathi ngeke usaphinda uhlabelele sengathi ngeke usaphinda umdumisa uNkulunkulu uthandaza ngathi ngeke usaphinda uthandaze umuzwe omunye ngelila ngefakaza ethi ngosuku oluthile ngesikhathi esithile kwenzeka ukuthi empilweni yami uxake ukuthi ngaleso sikhathi ngangiguqile ngimbizo omdala weinsuku akubona ukuhlabelela kodwa uma ngibheka ngithi umwele uJehova uma ngibuka wena ngidumisa uNkulunkulu uma ngibuka wena ngidumisa omdala weinsuku bazalwana ke simdumisa uNkulunkulu kuyisikhathi bazalwane sokuthi simdumise
ngendebe zethu bazalwane, nangemlomo yethu, nangenhliziyo zethu zigcwele iqiniso, zigcwele amandla, zigcwele simdumise uNkulunkulu, sisuke kwilevel yabantu singene kwilevel yengelosi. Hallelujah. Umdumise uNkulunkulu, ukuzwe mawuthandaza noma umdumise uNkulunkulu, uthi kade unabantu, uzwa ngathi uwedwa, uzwa ngathi kunengelosi ezikuvumelayo, awusabezwa laba baseduze nawe, uzwa amaphimbo asezulwini. Kunento bazalwane kaThixo ekufanele yenzeke emhlabeni nakulesi sikhathi, egameni likaJesu waseNazaretha. Cela simdumise, umdumise ngendlela ongamdumisa ngayo. Ramonda la la sanda la baboshia, ela moshia kata la babosien, ela manda la baboshia anda la babosa, ela moshia ndelelenda masian, ina la moshinda la babosa. Umukulu simagande, ele meya ndala baboshi, ila mandala babosa, ele mosiena, bayete, ele moyena ya, ala mosie, uyela mama na